Release the signal, stop the flight. We do suggest that you keep a single constant throughout the flight. The cabin pressure is carefully controlled. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the pen above you. Remain seated and pull the mask sharply down to start the flow of oxygen. Place the mask firmly over both your nose and mouth and continue to breathe normally while securing the elastic strap around your head. Please put your own mask on first before assisting children and other passengers. If required, there is a life jacket located under your seat. When instructed to do so by the crew, remove the container and place it over your head. Fasten the tabs tightly around your waist. Once you're outside the aircraft, pull down on the red text and place the life jacket. If the life jacket fails to inflate, you'll need stopping up, laying the main inflation tube or whistle and light are provided for attracting attention. If possible, please visit children and fellow passengers. These and other safety features of our aircraft are fully explained in the safety information card which is found in the seat pocket in front of you. Please read it carefully and kindly turn it to storage for the next passenger's use. And after preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back is in the full upright position and tray tables folded away. Place helmets down and open all window blinds. We remind you that the first row and exit rows must be clear of all hand luggage. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Attention cabin crew, please prepare the cabin for departure. Thank you. ومسكين كأن ودلك السهوية مسبحي كتحيري رجوا دجالما أدبنا وعمل مسبحي دجالك حمد الله كل عين شعب هرجيس يستعجري سياسة عن عقلي عن مسكح عن بنرجيس اللي هي دوات كان شعبكي أي راعي وكحنا تردل دل ديك بالرعاي ديك بمال والبيجة فرن هي لا يقرأي. Sorry, is this stop and switch off for the takeoff, please? ايش اللي حال مرين لها ابو حبس جرديل عيرس طابعين dalkayga naga taxiyeen wada hargeys magaalada ugu jeclaa Soomaaliya دمي aan galay Soomaali weyn baan eraygaas bas Soomaali weyn waa jecel ana xoroway waa ka xumahay dhaqan xumada musabixi soo kordhiyay oo ah dalku hooyo la iska taxeelo shacabka waa jecelahay rooqooy reergiisa isaaq oo ma naqaya dhamaantiin Saad Muuse Habar Yoonis midagale arab kulligood oo mahadnaqayaa walaalayaal waa idin jecelahay shacabku waa jecel yahay taas waan sugnay waan cadaynay rag ayaa isku keendirahaya isku keendilahaya wiilkaygii baa ila socdaa weligay kuma fakerin carragaal inaan geliyo لكن إن شاء الله سيدا مسبح يدر باحي هنا تردلي إن ويلك مسبح دلي ودر باحي ونا تردلي مدوني ناو إن شاء الله أنا حساب طمينا أنا البيسا وايدين شعلا هاي مقالة واد شعلا هاي وايدين مهنغيا دمان قيباك لدون البيسا وضياشا علماء دينك حسب دوني وما نقيا walaalkay Coldoon iyo tiimkiisii dhalinyarada airportka qaybaha amniga
أنا عم بارينيا dadka cudadu ay dishay sida musabixi oo si xun ii jirdilay dhiigan xuqaacay qoraha laga garaacay madaxa khadiirta ay cadeeyeen meel walba ay bararsan tahay qoort taasan aan baraynaya dalkaygiina uu iga taxeelay waa dagaalka haweenka ayuu dagaalamay sida haweenka u dagaalamay si raga uma dareerin dalkaygu uga masaafirinahay Hargeysa حرجيني إن شاء الله مصبح يوم إن هذا كرسي راح يحسن تاكل بشارج كان أنا إسكالة أدولك يوهيو حق تقرأه يوراجو سومالي برتاي inay ugu jirdillaan magaalada Hargeysa oo aan jeclahay oo dalkaygii ah amxaaro inay sare dhaadheer ka dhisatay ku raaxaysanayso anigana laga taxilay waa dhaqan xumo thank you dhammaan taageerayaalka shanta caalamka shanta qaarada adduunka meel kasta joogtaan I'm free Allah bless you wadin jeclahay إلهي يدين بركيه وليسته وهرجيسه وأروك على هويو لقى محيو مشان دولة جبجرت واقعي حب شعب الوايستا جردي عبس قلي كبد ظلمي شبهد يربا هيستا مش شبهد ير وانا ككعين ان شاء الله Hargeysa nabadii wadin jeclay Hargeysa guuleysta I love you and I will come back ان شاء الله aad bana wax mahay musabixi oo ka masayray miskiinka alle oo uga guuleystay Zamanında başrol edildi. Kendine ve all damages holding activity criminal offense. You always get to return on the possible signs where they continue operating your mobile device. To the experience that your mobile device is heating up, please switch it off immediately and inform one of the chemical memory. Recharging your mobile device on board is strictly forbidden.